Ibang Bautista at kadwak kinalay akong makanta ni Jevalyn Ataga ASA. May sanga aldaw dininamnama, ala daw ang ti cellphone ko na imatangan ka. Sa miweng anak nuan, lailo inak ng egan, makaliwliwa, ipusurit na ken kaungan. Maniput idi, aging gana ita, si kalaeng tipaspasungada. Kaya't ko amang egan ken makita, makaayaw rik na uray siya sino man, makaimatangken ka. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kang tumalipatan, naging ganat inggana. Ada tulad tang agur-uray, ipatayap mo asunatay, ti lubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Sa sudem no maumakantungat ammo mon isumbat tuken ka. At daak tulad tadi ta si bay mo, rigat man wenno ginawa, wenno itiragsak kan lidaya kunada. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kang tumalipatan, naging ganat inggana. Ada tulad tang agur-uray, ipatayab mo asunatay, ti lubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kang tumalipatan, naging ganat inggana. Ada tulad tang agur-uray, ipatayab mo asunatay, ti lubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Iti lubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma.